fanongo Tapou Siasi Uesiliana tau taina o Tonga. Kore ke kamataka tau lotu. E tua mafu koe au niu mo whakalewelewa e a whiona he mea kotoa pē ilangi pe mo mamani. Pakau kia e ngā he mea kotoa pē o sino mo matirie, ngā he mea ata mai mo whakaukau, ka mai loto mo lau maarie. Ko mau kotua pē koe ko taha si hoa, pe kai ke tui ai haua, pe taha e kākunga. Whawhatai ula koe whia king Tapou ono mo kuina naspau, ka mai hoi koe whanua mo hama tāpure, pe u Lelei pe siasi mo Tonga. Malo malu e tutonu mo tau taina ke tō tākatoa pe ke whai ane Faitu'U'Uni ke hene mo ui, mo Faitu'U'Uni ke Lelei whakalu fua e whanua, e a honi ka mai ka hauna. Tapou mai ngawe e pure ngā ke Lelei e whanua me mo ka kai. Pe Tapou mai ngawe e pure ngā e mo ui mo ki kimoutolu, o whetokoni ake marui, mo pāo tolu ake mo ui Lelei a mau whanua. Tuke hoko Lelei atu ki kau Uesiliana katoa pe, Tapou katoa pe, o mea mai mi ai. Whanongo mawahe koen, kau aki, pe mo e tau Lelei. O mau kei whalala ki a whiona, ke mea ngawe e ake a iwi me poto e tangata. Ke mau ai ha Lelei o hoa mo whionga mo tau o mau whai atu ki a whiona, pe mo mau kau ngā mo ui katoa pe. Tari mai eika e lotoni, hua whasi sukalais ko aro, ka ko mau wha mo ui. Tapou ki a whia tō maafi mawhi, pe tapou ki a nā whiwhio, king Tapou ono mo kuina naspau, Tapou ki a pinis hoko mo no whale, Tapou prinsesa alo te mawhile o pere tuita. Ka mai whare Tapou mo hama e ofa. Ka mai hoi katoa peo e whanua mo hama tāpure. Tapou ki pare mia mo pureanga, ka mai kau tauhi lot katoa pe he ngā sias Palesiteni. Pe Tapou ki kau tauhi lot katoa pe he ngā sias whakakolo. O kou nao he tūkunga whakarolo ma ukoki he whanua, kohi ko au mai e ko mitunga fulmahi wā ki o tau mata fanga. Ko whatongi a pēnia o e tauhi lotu, o ko whahako atuai e whanongo makehe koe ni, e kau Uesiliana katoa pe o Tonga. Lotonga au teki whakahoko mai me he pure angaha na au Faitu'U'Uni. E lau pe ngahi Faitu'U'Uni a koe ni, koe whai whakalota whare pe ai siasi, mai ka kai pe o siasi. O kai hau hinga e taha ke whipaki ai, he tala whatongi a koe na siasi, pe moha Faitu'U'Uni e pure angaha e toku mui mai. Ka whai whange ko iai, he whipaki a Faitu'U'Uni koe na siasi, moha Faitu'U'Uni e pure angaha, te tau talango whakakato ke pure angaha. I ngahi mea pehe. Nei whai e whakataha e kau taki ngahi putungau e konferensi, pe mo e kau whai whakau pure ngahi whahekaralahi o tangata'eiki i e pongpongini. Pe nau Faitu'U'Uni ai e ngahi mea kotoa koen ke whakahoko rewa, pe kamata pe i ahoni. Mo mea i be uhinga, ko hi ko os i ho tau whonuani, ai whangataa whakamāmain lahi, pe koe tokanga makehe pe nia ai siasi, ki he kakai o siasi pe mo ngahi polokala maralotu. Koe e kamata e ahon pe mo ni te ahoula ko nove maha. Ai liriu e ngahi polokala maralotu, mo polokala mangao e siasi, ki he polokala na ta ois whakotutu pe mo whakaanganga mo teu ki ai. O ki loa koe kalowhiama e amanaki. Koe kalowhiama e amanaki e kamata kakato pe ahoni, pe kamata pe ia e hoa lotu e whiawhi aho mooni teni, ko hi ke tau kamata rewa. Pe whatonga e hamea ko ni whikawaki, pe mo e pokalama kalowhiama e amanaki. E kamata e ahoni whakafokoto e ngai hoa lotu anga maheni whakatokolahi mi whai lotu mo apsias, ki ngai loto whare o e family. Pe te whito ke tamai pe mo e whae, ka mai kau situata wha family, ai tauhi o ngahi owa lotu i ngahi loto whare. Koe proklama ka kata whakaha o ai whamiri, te tau whai kotoa pe, ai proklama kuas whakotu e tohi whawhengai e siasi. Kore atu ki tau mui ka kata pe, he ngahi proklama whakaha, kuas whakotu atu ki ai, ka iai ha whakalere ki ai, pe whai atu pe ia me kautare ki ta ngā aue, i ngahi waha ngā aue e konferensi. Ka kone tū ke lolotonga ni,
Ko se unga pe programa whakaaho, ko se kotu atu, ke tau mui ki ai, e tui takoni atu pe aonga mātua, me kau tau he whānau, i ngai rota whare o he whāmiri, ke ha mea e tānaki, ma whakalahi, ma whakalelei, ke programa e tohi whakawhia ngai. O tau amanaki lelei, ke tohi whakawhoki atu e lotu, ke ngai rota whare. Pe ko Tapou atu, ke kau tau he whānau, me ngai mātua, ke whainga maare lelei eni, ke toi hunua ki tau moi fo whamiri, i he whainga maari e koe ni. Ke tau whanonga atu pē, mo e orita whaka whamiri, ka ua ko tau whanonga atu ha Taimi, ko toi liwai pe koha mea kehe. I o tau tokanga ke COVID hongo fulmahiwa. Ka koe kongalahi enu e whainga maari e, ke tau toi whoki orita whamiri. Pe kai ke pura e COVID ia ki he tau whoki lot whamiri i ngahi api. O tau tawa taina pe ke whai tau Faitu'Utu'Uni ke mea e Lelei ke tau whakarau maari o e kakai o e siasi katoa. Pe o kia ia e tui, ke whainga maari e koen ke tau whoki ki ngā he lota whare whamiri o kaunga Lelei pe ia ke tau i lota o tau whai. E hoko at pe lot whamiri he whiaf pule ruru me he reti o ke programa tū pau pe ia ai kalo whiama e amanaki. O ka pau e whakaonga i pēa o wau whakareti o ko ia he ngahe whamiri e whiaf pule ruru ko toa pe Lelei apito ki tau pōpō ki ai. Ko e sāpate, ka mata he sāpate koe ni, e whai taha atu pe tau malanga whakataha me office e conference, pe whamawhola atu ia i he media, i ngahe reti o ka uma a tau programa me Facebook a. O whatongai ko sāpate koe ni, ko sāpate urakia o nove ma, pe whai ka kato atu e tau malanga whakataha, pe mui o wau e sākara me niti, me he reti o. Ko ia o kore kei Taimi at, ke ngai whamiri, ke mou teo te oange, mea maheni, nā tau whai pe ki mua, ke tau toi whai pe pe o mohe eiki, e sāpate koe ni, e ngai loto whare, pe hoko pe hea tuai pe, e ngai sāpate uraki, o e mahina, o ka whia mau, ke tau whai pe he, ko whakaiki ki, e toi whamanatu at pe ia, he program hāwhoua, o e aha whalaite. Ko lotonga wike o kore at ki ngai whamiri, ke tau he mua hai lot whamiri, ka lawa o whai pong mo e whiaf, ko e lei taha ia, ka e whopapa be, o lawa e lot whamiri a kotoa be, pe tau lau be ngai pot wholofola whakaho, e tohi whakawhia ngai, pe tau mui pe ke ngai programa e ngai pot ngawe, ko es fotu ki ai, ke ne Taki, ko tau ki whamiri. Kore at ki kau whai whakau sea, me kau whai whakau pure ngai wai whanua, ke tau whai taha katoa pe mua e whakam koeni, pe ke tau kau whakataha i pe ke hiki me hilota whare o Uesiliana katoa pe e tau hilotu mo e tau huwhia a e whanua. Tāna ki atu ngahi mātua, ke ngahi kawenga whakawhamiri pe, whakatewhito ki ai ngahi orita whakawhamiri, ai tokanga ke tau i e whaitoa kona Tapou, pe mo e COVID hongo fulmahiwa, pe tau huwhia i pe te uwhiri whare rea, mo le rei ho tau whanua pe mo e siasi whakarufua. E kamata e ahoni pa e hoko atu ai pe i wikeni, e tāpuni e ngahi office whakawahe whanua, ka umaa e ngahi ako a ngahi siasi, pe tau whakaongo ngai pe ki ngahi whainga maarie, e tūtūni he pure a ngaha ki he whanua ka kato, pe te tau kau kotoa pe he tarango fua ki ai. Kato ki aha tūtūni ke e pure a ngaha, e whakaoku me tau ngahi ako a ngaha, pe te tau tarango fua pe ki ngahi tūtūni ko ia. Ka koe tau programa lotu pe ni, o whai at kia ia toka ngā, koe toe ngau e tūtūni ki he whanua, te tau whakaangonga pe. E toku whahoko at te kau whakau pūre whakawāngrarahi tonga Taponi, ai whakaiki koe tūtūni ki ngahi mea keha e sesi, hange koe ngahi misinare na uspalani ki whakahoko, koe ngahi programa o ngahi potu ngā we, na e palani ki whakahoko e ngahi wahe ngā, e whakatatafe atu e he taimini, kai toku whaango atu. Pea kui he kau whakau sea, me kau whakau pure ngahi wahe whanua i toke lau, whawau hapai e ua meo nganiwa, e ngahi tūtūni whakawahe whanua, ki ngahi mea, au ki kai kaunga tonu, ki he tau tūtūni whakarufua koen mai siasi, e whakaongongat pe e ngahi wahe whanua, ki ngahi whare whakapotupotu te mō whai, kau whakau sea, me kau whakau pure.
Ko ngahe wahe whanua I muri tuk pe ke kau whai whakau pure, ngahe komit whare I. Ke nau whai whakapoto whakawhiunga pe mo Tu'Utu'Uni, mo tukunga o whanua kunau iai. Ko whai e toka ngāt ke kau whai whakau kotoa pe, ngahe pot ngā e whakoro, pe mo tau kau ngā e kotoa pe he tau ngahe ako anga. Ke tau pōpō mārohi, ke huhu marui o Tu'Utu'Uni he pure anga. E Lelei ke whakarota lahi e ngahe whamiri katoa be, roto ngai tau whoki ke ngahe orita wha whamiri, ke tau kau katoa, ke huhu whanua, o whare iki ai, ai pot ngai mo ui. O ko amnak be u tau kau katoa ka whaifkau, ke huhu koe ni. Ka nengoia o ke ai be taranoa, o ke ai be ka whaifkau, o ke ai nau whakau kau kehe, pe moi mea kehe au nau tui, ke oa te nau kau ai ke huhu. Ka whaifkau, ka pau kehe ho tui a auia whafoitui, mea u tau ka vei e siasi whakatoa o ko whakapapāt ki ho tui. Ko kore atu, ko ngahi no whanga whaifkau e kolo, pe ko api ako, ko pau ke mou talango fua ki kimoutolu ke Tu'Utu'Uni ai siasi. Ka au ki kai te ke huhu koe, Lelei beia. Ka ke kāta koe whai ho tau a taina ki api. Whakamore more o whakata e ngahi no whanga ai siasi, ke nihi be ko hoho, he o mahu'inga, ke tau kau tātolu hono malui, ai kakai o tautauhi. O kia ia totonu e kakai o e siasi, mo ngahi ako anga, ke nau maru, pe ko tau whatongia totonu ia kau whaifkau, me kau ngau e ngahi ako anga. Ke tau tokoni, ke maru ai kakai o tautauhi. Kau toi whango atu, ko koe o kui kai ke hoho, ka ata ke o whakauko mai hao poa ke Taimi, e fok pe ki api, tau hiai ho tui, ka e ua ko mawahe atu ai whaingata'ani, pe tau toki waka hiai. O ko toi whamana atu at pe ke kau e Uesiliana katoa pe. O popo ka kato e siasi, ke hoho, marui, ke COVID kong fulmai wa. Nā kulawe ki ai he kamataanga o September, mo ka topa. Nā e popo ai Commit Conference, ke huki e siasi, ke kau ke hoho COVID. O kui kai hauhinga fakatauhi Tapou pe whakalotu, ke taofia e tau kau ki huhu. Ko ohi o kuhanga hala to kua, ai huhu COVID, mo whakamore more. O kui kai anga hala hataha, he ne kau ki huhu. O tau whakaonga i ai poto, me whare lei ai poto ngai mo ui, ai pure ngā, ke tau pōpō ki ai. Ka Uesiliana, o mahu'inga whakaotua mo fakatauhi Tapou, ai tokanga ke mui kakato. Ko mui Lelei ai sino, mahu'inga tau beia, mo tau tokanga ke mui Lelei a Taimi, ngai mea whakasosiare, ka tau mui whakalot, whakafonua, pe whakapolitikare, ko mea Lelei ke mui Lelei, ai mui kakato, ai kakai o siasi. O kia ke tau pōpō ke lau pe he, ko e kakai a sisu, ko wali tātaa, pe ikai uesia ki nā tolu he COVID. Mo whamore more. O kule Lelei pe wali tāta aia, ko Tapou whakautua ia, he hu ia e tau ngahi anga hala. Ko tau huhu ia o kakato pe ia, ki e toko taha katoa pe o ku huhu, pe ikai huhu. E ikai ki aonga ho tahe huhu a au, ki ho huhu i, o whai kakato pe ia e kalaisi. Ko e mo ui Lelei ai sino, ko e whinangaro pe mo ia o tua. Ko iai ka Uesiliana mo whamare more o poupou ke mo ui Lelei, o i kai ngata pe i huhu COVID. Ka koe mui Lelei ai sino, i whamaro sino, mo i tahu Lelei, mo mao e mea te kon whiunga, pe me toonga mo ui Lelei, o tau pōpou ke mo ui Lelei, e mea katoa pe o tau walawhai. Kono wā koe mahu'inga whakaatua mo whakafolofora, o i ofa ke kau ngāpi. Koe tau Tu'Utu'Uni whakafoitui o Lelei beia, ka kone whakatu tāmaki ai kau ngāpi o tau tokanga ki ai. E lau o tau ofa, mo tau ho tau kau ngāpi, a ke tokoni ke whakahauf ki nāu tolu, me hea te hoko ko hauhinga ke nāu tū tāmaki ai, me COVID o fulmaiwa. Pe koe whakaosi, koe mahu'inga whakautua mo whakafofora, o e mo ui whiaonga aki, mo whetokoni aki. Ko mahino e maulahi ai COVID o fulmaiwa, pe koe whihui whakautua ke whai. Pe koe haa e tau ngāo e whai ki tau whiaonga aki ai mo whetokoni aki, mo e taha kotoa pe ki e Lelei whakalukufua
ai whanua pe moe kakai. Au ke kai popo ai Siasi Uesiliana ke mo isi o kita mo tak taha whai be mana. Au tau whihui pe koe haha o tokoni ke Lelei a Tonga katoa. Ko tui whakafoitui koe Lelei pe ia au. Ka koe haha o aonga ke whakatokorahi me whakalupua. E tau ataina nai pe ke tau hi e te tui mo e te lotu ka e tū tamaki e hani i kehe. Ka Uesiliana o kore atu. Tau whakamooni ki he lotu Lelei au tau whai aki ha tau whiaonga aki mo tau whetokoni aki. O te tau mo uango fua he lotu si o kita pe mo tak taha whai pe mea ki he ni Lelei ana. O ko tui ke ngahi tūtūni koeni o whai whikaku me tau proklama lotu pe mo tau ngahi o wau o tokonia ke ngahi makatunga koeni tolu o tui mo popo ki ai Siasi. O ko whawhungai ate kau whai whikau pure, kau mai kau tare kita, ai skei tai lahi me office to da mo toni. Ai whakatauange e hoko e tau whoki ki ori ta whamiri, ko ha tokonia, ke ne puke puke e whakata whakamama in lahi koeni, mi hane uesia ho tau whanuani, kau maa ho tau kakai. O whakamonuia me langia Tonga, pe kau ai Siasi, pe mo ngāwe ko toa peu tau kau ki ai ahoni, kau maa ai ka hauna foki o ofarahi atu kia kimoutolu ko tope. Ki tau whakaosi a kia Tapou aki. Ko Tapou aki atua maas mawhi ko tamai mo aro mo lau mare maoni oni ke ia ki tau tolu ko tope ia pia whai pia o tai ngata. Amen.